U MLA ka Voice of the People Party VPP na not shlong ubala sya suspon uba Adelbert Nongrum ha ka Tarik Yayong ulaong ba umlong persya ya ka party Henry ulong persya ya ki rukam trekam jongka da ka bakun turu ya ki nongelam ka party bakin syubet lada kim shania syu ya u Ngobha wat yalam bakla ngamlong persya ya ka party nga persya ya ki rukam trekam jongka kilapen Kenya kiriti trekam ni constitution Jin danga day uba persya party ngala day ban mi no bat kersya ni kiway pat ki party san pertay ong uba Adelbert habakren siya kilat patay kubor dak ba benram haswa ban let siya ka jingat hep vote ngala pen beda ba mangaring kat ka yeng kasem ngin ay ka jing kersyan ka ba pura ya upra kumno ngan long persya party lani hatu ka day tang ka jing ay daw na marbap hims ngotanat ya nga ladap himsya ni asyo ya nga Shube no yanga omdan kamban pa jing shai ne ban suspend shube bang. Ulo ong ru baka jing shimra jong ka VPP ban suspend ya u hadu lais nam kenti layo i baka long bet kum ka jing be no ya u na ka party. Da ka bashim ya ka ni ka rai kum ka bamla ban pediang uba Adelbert ulo ong. Kinong elam ka VPP kila ong ba omdan ki balong halor ya ka party. Henry la kalong na kabenta ka party ni constitution hakabaya de bat ka ni kapang ka jing sngot hu ka kam kraw banya ka an balatho ngadang pen kre ngam kwa ban shim AA shapang jongki Henry nga shukwa ban pen sha ki pat ba knang bakentim ngalaya khun hadu santli ki election klem daya pen halor ki man nga kentui ki nong kashan jonga bakim de bandu jingkermen watla ka party kala be no ya nga da karukam ka bamsham lathmu watla ngamla asyu ban kren na kabenta ka surjong ka VPP Henry nga nyai beteng ban kren na kabenta ki pat ba bat ban long ka surjong upat ba ha kini kitayo ban wan ngan sa kren lot shisin kren halor ki a baro ula benram nalor kata uba Adelbert upen kan maru sya ki pat ba ula rung sya ka VPP da ka ba pensyong nongrim halor ki man Henry na kabenta ban yo ya ki tiket jong ka party ngalapan ya so bat ka party da ka ba pensyong nongrim halor ka jingate bakan shim ya kamat ni issue kabaya day bat ka state reservation policy nga kentui ki pat ba baka don ka por nakabenta ki a baro kasyong happy ban bishar ulaong nga susungulong lingo pat bakum ka party ka ba claim baka di ka party jong pat ba Voice of the People Party maraki por kibarang haswa ka election nganang dep ya kaban keren buat i presiden buton burom jong ka VPP bangong tokot no si yang isangut ngene keren laga di mentang inwan laga di lasai inwan kawai kalong ba ngikwa ban pendep kiki bro namar ba nginum la asyu bangin compromise mo nginum la asyu bangin bangin nang do no ya kata kala klenti ban ai ke jingkermen ya ke jabendrio ngim ku asyu ta ke japat ke japra mo iko pan penkut ya kini kiki tinrai hatu ki por kadi so election ti presiden brom yang ngam don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klempep kidei ki ba khamtam presiden batrai stam borok wi gari si jantiang i kata ngi sutu hnrei pat ka bakham hakmat do ka bakham kraw do kadai kata ka bangin de kendu la kadai tang sikentan ar kanta ka labiang tinrai kam semala ban long tiga poi adu put ba ni dung la show up no ti kombai Dr. Batskem beri spokesperson jongka VPP lapan pau bai ka kam jong ba Adelbert sai keren ladap KMDC temu ka digani ka bala pan pau bakila bu lupa ya kata ka rai ka slom bakin pat pan pau pas ba mayo ka kata pat election ada si menunu ka action yang di ndai ka pan pau pa ka jing sulingo ka bakrau ka jikendit hoi kila ai ka syukos in writing ngarong ai in writing likum lu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya kaseng VPP ko ka Voice of the People Party kani ka jing suspend ka jong ki license kani indirectly bakila be nga ndai tama ko pagkan mau tani kawai ba kumanga pagkan mau bang ko ban rung sa ka party ka bang anum ko ban misyo stang na don ka daw ba mo ko song kha song na don ka daw ba la dengan dia ne tho po yung mani ani dia beto po ko don ka daw ba ni ha ban khalan tuat kaseng VPP du ndai hadu mata ngampat pediang hoi karai ka bagi simaki ka bagi ong baka no one is above the party tenrai ngapa skop nong tani ko wi hangala de party na
kadi ka constitution na when it comes to an issue mo ka jing tip lami ka kraw bun sha bani kata ka an ko shito ka mga nong naktinong way consciousness is far greater than the written law ngapa ko iban keren sibun kani anak ko iban keren nganang puson mata namar kadi ka voice of people ngam ko asu ban keren sipang jongki ngam ko ban keren sipang jonga dengan ko makeren tangki ki iban ajing shai ban bet tang yo to sembai ke jing shai shagi patba bakin dup sutu ma ka voice of the people party teninga sukya man siam ki ba iet ki bathon ki ba layo ka khat prasnem ka kerta na po constituency ki jonga ki ba de po constituency ba beron chabar constituency ki bam paju kriya namar kelayo ya ta jing iet ba ka jing shania nang aku nom ikmat ban ngarung layo ta jing iet jing shania naki nakoi collection samtali collection but MDC ba mali ngalayan claim compromise yaki issue ngako ban ong yaki bakinum sudiaw man siam wada ka party indirectly kala be nga Henry wala dang amyo su ban keren haga kerteng jong voice of the people party Henry nganang ye keren pat haga kerteng jong voice of the people but ngadang perkhat manta ngadang puson ngatrai nganapan pendem dia ban puson manta kini ka por barang dei kini ka por ka bangitip kum kristam barang don na prengka period of lent hadin jong ni ka pasca hadin jong ka jing lipat jong jisu moka Easter ka banga lesingan sa one ngasa kot ipi ki parlo press bangan sa keren once and for all di kita diwei bang squat pau man jongpi bangam priang namar kan eu kan bakin khot lai ke in writing kata ka syukur sengarung ada penpai ki in writing kumno ki hun abang la palong dok long senam lang ya ka voice people ngasu komen ngasu sarong haba ngai i bagi pai ba ki it ya ka VPP kidai ban it namar mangi ngilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bend compare kani kam di kasin ka banikong mangya ikalenti jing sa bend jing sa control badak jia lenti jo jim jonga ngam jule yaki ki ka bangan le man yo man kminti ta jero ne bangan bend dei hani ka kenti jong kani ka issue ko beting ko parkaseng aku manong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai syaki pai ba barangit skam obong sembai pat mangapa ngahabanya ini compare dak jing sa kan ben don ki bakaran din no basa kan ben basa kan tho basa penrem nila dang apai sikipor balik lapor bok klep ka khnam masa kan tho mga penek marui le ka khnam kane ngakarin conservation policy ru barok ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister bat leader opposition hau arjar arpuah ki don po house barok ki pelut ki inga marwe tang por basim kara yes or no ki wan rung lai menta pat ya keren lo baro menta ya ai jemut lo baro por banga ngarung sa VP ngarung halo kanong rem na klamrung ru man pan tiket ken mau ngarung ban ong ya VP la da ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoy te henrei pat pai ba war sai lam bakala walong songset biet ngakarpat banga kentu yapi kalon ka por ki baro ngap bat puson sabishar mapi la kade bafen ben ani kade fnyaro ndai ngangam sembuan na kamantam pengkesan na dia ne ban perem yakini parlok dengan song tani kowi maki ba violate ya ta jekot ka state reservation policy kam de ga issue jong padal bot nongrum kade ki issue jong samla kade ki issue jong jala balai na kalian ka party ka ai jingmut saka state expert committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah keli ki sei ka academic reservation sei kita ka roster ka bangi dawa bagi ban trikam perspektif kam ni retrospektif sei ka don ban ngahaban ra ru ka krimi bat non krimi la ya menta kum ngau khun amali bat khun badi waidong kenya khun ya reservation policy balik ka parti kam sutu sei kidon kiru start kiru nang kidon kiru he kardan kim sutu ngamngai kim sutu le gadai tang kowe
Bakim kuat yang au bru bakeren bangan yai keren. Henry tani kawai balik kali yai lait ngaku apa nong tani kawai ladai ke agreement kepada jongjat menriu lapan kain. Kemnungan chania apat iki. Nengah klemi nak parti ngak kamle iki ke ban penbut nam ke parti ngale iki ban wanra ban kentiu ke ya state ban kentiu jat menriu ban yo nongru ke VPP. Tengah ku apa nong tani kawai wat nomelam bakla. Ngamlong anti parti. Ngalong very much anti procedure. Ngalong very much anti procedure. Ngaklam long anti party, ngalong anti procedure. Namariki ke constitution kabla tho ki highlight nak ta constitution. Ki maki ken kedewan sutu kan besar. Mri mga bopen kenya constitution. Ngaklam ya current constitution ndai ngam oi pitang ni koi. Ngamlong anti party, ngalong anti procedure. Pai ba lema jufi ki press. Larade mano anti party ngamjen lami sabar nak ni ban kentho ik party ban kersani kiwai tari kawai kabar onum kelet hasyo ban tep kavut lagi sausan singi nganang kren bamanga bat kayeng kasem jonga ngin kersani upra hatu piong anti party negari tang ka excuse na bapila ko ada bapila wit yanga ne da pila wit ngamper namar laising ada ong apo kasi isi bada fi wit yanga pindor jisani asenga expel benga mendongkam mensyukos, mendongkam ban suspend, expel baik. Ditai di ba, masuk apa Paul macam pi. Kebangau bang kuat ban rung seka parti, kebangam kuat ban misu. Bang anu jubab kata kajin kali jong pi dengan jubab indirectly dah kebangau ba. Before I change my principle, I'll quit everything. Yalah dia ni ban perem ini parlok. Dari tang ni kawai ngadi ubri yaisa bat ngakren hani kapor lemba jofi media hakerteng joni kisangut ki parlok bat ngalong remote tani kawai nganum hun nganum pediang ada pim khot yangi markhamat to suspension ke songopi ada pisa ngalak ban appeal nam taban reconsider ya kani ke suspension ada kadai on the suspension ru compare khot yangi ngini keren habasit abasai bat kum kirang ba ngini keren lang bala kadai banga ngabakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita ki brio bakwa ya kata nanga dari leba pi bakla mapi compare ngan suong forgive and forget tari kawai bar ka bakadu ko pan pau kabolong ka strong message ka bang jukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam bak fide ka nongrem blay Fikam bagi clean politics, fikam and wipe out your favoritism, nepotism, fikam of end up ya high level attitude. Anong tani ko God sees the truth but wait. Ita mas kuat penpau habakut.